Mahakama. Unajua mahakama ya tambo. Hapana. Mahakama ya leo si kama ya jana. Igoti retuke bold over the years. And actually the boldness of the court today established itself the first time they nullified the presidential election. Yes. Kĩũndũ gĩtarĩ kĩoneka kana kũiguĩka gĩtarũ gĩkĩ. Ũndũ ũcio wainainirie nginya Africa ng'ima. Yes. Nullified the presidential election and we went back to the polls. Yes. Ona gũtuĩka rĩu nake wana nullified rũrĩ ndacokire polls. Alisema staki. Never mind, the Chief Justice was one of the first people to vote in the rerun. Yes. Kuma we got ile kiajia kuono. Hapana sasa. Mbao ineti hega. Yes. And of course they've been issuing very bold decisions. The last time we had a very bold thing was I think the BBI. Yes. BBI. Yes. It's a court now daring authorities. And today now they went another mile. Ameweka historia ingine mpya. Yes. Yule ambaye sasa ni mkuu wa polisi kwa sasa. Wa muda. Of course Acting Inspector General wa polisi. Yes. Gilbert Masengeli. Yes. Amekude kuo. Yes. Na koti. Yes. Igoti niramunyitire na mahitia ma kunyarara igoti. Ito contempt of court. Irewa Harrison hakiuga contempt of court ni undu ukoragwo very serious. And when you look at Article 14, 16.46 of the rules of Kenya, stipulates if you contempt court, you will be jailed not exceeding 6 months. You can run it. So okay, go boro mashuga. No gura no wageithio ni. No idea ka foro ai kaidano. Contempt of court. The article, the focus on contempt of court, is the one that has jailed the acting IG for a jail term of 6 months. IG wa borithi leo hore igoti mĩeri 6. Yes. Nĩ ũndũ wako wakuapia igoti-inĩ maita 6. Yes. Etĩtwo nĩ igoti erethere harĩa arũme 3 matuĩkaga ma kidnapirwo na matirĩ mamenyeka kũrĩa mathire. Rĩu nĩ agĩtĩtwo nĩ igoti ũkĩerethere what happened as a respondent. Yes. Na akenda kĩigana gwĩkinyia. Yes. Rĩu igoti rĩrakĩmũnyita na mahĩtia. Well, never mind on ũmũthĩ ndanekinyia. Ona gĩthome. Thitango. Igoti rĩgĩathanire etware njera ĩrĩa ĩ hakuhĩ nake atungate kĩoho kĩa mĩeri 6. Yes. No, it's a matter of wait and see. By law, I think if you're a public servant, no home it means on a vera wakuno warekaria ke. A jail term exceeding 6 months or thereabout will get a legal interpretation. No what gavira. Toru no ora hida ke. No ora hida ine wira ide. Yes. Na igoti riuga kũngĩkinyanĩria nĩ akwaga gwĩtwara njera. Yes. Minister wa Interior. Atigĩrĩre mũndũ ũcio nĩ agĩo moko. Yes. Atwarwo njera. The new kingpin. Wise. Kĩndĩkĩ. Kũngĩkinyanĩria ndanetwara njera. Yes. Well, that's a new one. It's wait and see. You know, I'm imagining the possibility. DIG digwesia. No atwaro kinyago. Asa. Kana atwaro ro marajao. Asa. So da kugikinya pio tene ne agutungata kihoke u. Yes. Ndirona gitwarwo ati njera ta mundu wa kawaida. Asa. Gitwarwo ja muhuri. Acio honguhe. Nigia kundu agithii. Ro la borithi cenyewe tha ici ne maku. No, munene wanyu akiohetwo ri. Koril pana ugisimamisha matatu wasalimie waambie waende. Koril pana tia ichi bwana amebegwa ndani. The acting IG. Wanataka kupiga IG bingu. Na sasa kuna kindiki ndio amepewa bingu amkamate. Koril pana kama IG anapigwa bingu. Sisi sinikubekwa kwa Mariam.
Waigua watho nĩ ũmunya kahũa rĩ. We ningĩ watho wĩragwo nĩ mũnene na gũkĩra ũrĩa waũtungire. Ona ũrĩa borithi ndĩkĩmekaga watho nĩ gũthingatithia. Yes, and nĩ ku enforce. Nĩkuo gũthingatithia watho. Yes. Rĩu ũgarũrũkĩte mũthingatithia mũnene. Yes. Wasikia wewe. Wale watu walikuwa wanasema wanataka kutoa kitu, waambie waende na hiyo kitu yao nyumbani. Meharibika bwana, hii koti bwana haitaki mchezo. Wamesaa wewe TIG tayari yako na miezi 6. Kifungo. Unasema ndio hii amewekwa ndani? Hebu niulize Ahmed. Ahmed umesikia hii maneno? Wacha mchezo. TIG na bingo miezi 6. Kama sasa mimi constable na bingo miaka 10. Kama TIG bingo miezi 6. Mimi Kobro bege yake. Hiyo miaka ena. Mimi nataligo miaka 6. Watu yangu na sawa mimi. Haye kasi ya polisi takuwa ngumu. Kasi ya polisi takuwa ngumu haye. Okay, atoroku akore andu ginya moe niwe munene. Athiĩ thĩinĩ. Oya. Bigi Joe. Hey, Buddha boss. But umepiga kunguru. Nwe kuingira kuu kindu kia mbere ni kwamba kwenjwo nguru tu. No coke kire nguici cia njira citagwo kunguru. Cia mecoro. Oya mzito uko na kunguru. Buda kwani umenyolewa na chupa ya Sprite nini? Bazu ni kungori ya design. Yani imefika par. Oya. Ogopa mahakama. Hebu cheza kaa wewe. Umemuoka na mangali. Ati umesema huyo ndio nani ameingia huku? Huyo sasa ndiye alisema tusiko, sinakumbuka ile msako ilikuwa Githurai. Niye alitoa hiyo amri. Hata ametukuta huku. Nasikia kwaja yeye amegogwa miaka 6. Ana sio miaka. Ni miezi. Amemweka kidogo. Muleteni na huku. Ligo siria no aigoku. Oya Buda. Tuchezeza jamba. Bigi ni wewe ama ni bro yako? Unajua tujua kama mnakuwa kama twins. Yani hao ni maboys wako wanakusukuma huko ndani. Na kuna kitu unawashow. Ngore juu ya ngori. Chorea. Yani ni hebu na chorea walai. Yani uko ndaki. Well, that will be a first one. Well, I don't know. Leke tuweterere tuone. Ti raithi. Imagine rĩu. Etha cia mũratoria witũ ũrutaĩra njera TV-inĩ. Kibe. Oyo arĩ mũnene wa borithi ciothe. Hihi nĩkĩ kĩamũrehire kũndũ gũkũ? Nĩareciria hihi nĩarerira nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa wamuohithirie. Nĩmũĩ etĩkia kana ũrege niwe warũgamĩrĩire borithi ciothe bũrũri-inĩ. Arĩ na mũthenya wa gũkanauma. Reke twambe tũmũmenye. Hivyo mmesikia. Tabarĩra-inĩ ya kamĩtĩ thĩinĩ gĩtagwo Simon Kibe. Now let's wait and see. Athaga mbirarũ ciothe bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mũkundĩke.